ke a le dumedisa ka lebitso ke Selala Ephraim ke nna motlolo wa Mashabela ho itseng a hlokagetse ke founetse today early gore ke tlo tla mo re kuna le motho o a boneng dintshi mo ntlong so a ke tla ka confirm gore no ke malome a ka leng ka motho So malume nana le mo kae? kwa 58 So malume nana le motho jwang since like from home. Mshili. o ne a le right ke motho le gore no na rata go iperekela ka matsogo ya So I'm put like last time how mona nana le motho. no ne a le right because ke ne le 2 weeks ke mmone re le ko gae it's just mo o dula le maniaka and then maniaka no o ko gae gore re na le one ya fihlile tsale earlier re phone tsa tjena kwa a ba fihla So batho ba mphakati kwa botsa eng like mantswa a mafelo. no ke le ba tshumishana ya bona ke bona ba re thusitseng malome na le one mo ke phone ke bona o laetsa gore no ba tshwarana ka botse le batho ba mo roundeng. Oh mina igama ngubongani wakaHleza la eKhlaleni so nami ngi community leader around this place so lana umakhelwane wethu ekade siphila naye isikhathi eside kakhulu okusivelele kwamanje kusiphethe kabi kabuhlungu nathi sidumele la sikhona kepha bese sicela nathi la eKhlaleni ukuthi abantu abahlala babodwa abazame ngindlela ukuthi bahlale naba bazoba checka njalo ngoba isimo esivelele ubaba la ekhaya sithe amaphoyisa namba ambulance babafika bamthola ukuthi hayi cha umzimba wakhe awusekho kahle so lokho kwasiphatha kabi njoba umakhelwane wethu sithi alehlangene ngehlanga ku family abaduduzeke baphole sonke siyabhekana nalenkinga. So amtshela ugcine ukumbona umalume. Umalume phecelezi ngicina ukumbona last week Saturday ngabo 12 to 1 ya umalume umuntu uvele bekathanda nje ukuphilela impilo yakhe ayedwa umuntu othanda ukuhamba kuyiMidrand ngathi umuntu othanda ukudlala nje i-top bet esikhathini esiningi so umuntu nje ophilela ayi-one. So bena minyaka mingaki? Ya yena more than 60 something 62 63 umuntu nje osekhulile kakhulu beka abathanda abomakhelwane bakhe bekade ngabandlula abomakhelwane enkathi noma phethe imali bahlela abomakhelwane bakhe la uyabathatha kwesinye isikhathi ayidozana uzothola isiphuzo esibandayo ubone ukuthi umuntu vese nje othanda ukuphila nabantu. So amazwi akho okugcina emphakathini? Mina amazwi ami okugcina emphakathini bengithi umphakathi asiphileni sigadaneni sibhekane emphakathi mangabe khona isalukwazi sihlala sisodwa or ubhuti ohlala yedwa phecelezi nale genge ebuya ngaphandle anike nizameni nazi ukuthi ihlezi kanjani ifamily yakhona ekanjani ngokuthi inkinga ezifana nalezi yizo lezi zenza ukuthi thina singabantu sizibone sinamaphutha ekhambeni kwesikhathi so bengicela kakhulu ukuthi wonke umuntu ohlala ayedwa anike nimcheckeni on a daily basis